Uma eseshonile kwakhona imali zababa ephumayo. Maphuma lezi imali zababa kwaqala la kagogo ehlala khona kwasimama nje izinto zazinhle kwakhanda umuzi ugogo wafundisa izingane zakhe ethemba ukuthi nayo izingane zakhe zizosifundisa back ekhambeni kwesikhathi. Kushona kwagogo kwaqala nje kubheda izinto nje zabheda impela kakhulu. Before engakavuki wasibiza ugogo esezohamba ukuthi ke sacela ukuthi nihlale phansi kufuna ukukhuluma nani sithi imali ingakunini. Wathi no cha sacela ukuthi nje into ekumele ukuthi niyenze ningaxoleli nje isisu sami sonke ingane zami zonke ningaxoleli neyodwa kulento esazokwenzeka empilweni. Umamncane wasitshela straight that day ugogo eshonile lo mamncane osebenza isiqiwini wasitshela ngqo wathi le nkukhu ebenifukamela isihambile so umbuso uphelile sanganaka. Uyasitshela wasithimisa endololwaneni wathi impilo yenu iyovuleka mhlazane kuvuma mina. Imithi yabo bebesifaka yona siyikhiphelile yonke eminingi besiyikhipha imali yethu abayibopha ewu3 cause bawu3 thina yimina yiwele usisi wami esesikufuna ukuphindele KZN esiqaqe lokho akasifaka kona nalenyanga kafika nayo yena yokugcina ngoba uyena wafika nenyanga mina uyena wangicaba konke la emva kwalokho impilo yafa. This is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people, yeah. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Sanibonani, igama lami nguNontokozo Happiness Mtawunge. KZN ngaziwa nguNontokozo Ntoku. La eCape Town ngaziwa ngoHappiness wakaMtawunge ozalo uMamnculwane. Siqhamuke KZN. KZN sikhule siyingane ekhuliswa ugogo nomkhulu ngoba abazali bashiya sibancane kakhulu. Ubaba washiya siseswini, uma washiya I think sasino 4 years 5 years, we're not sure ukuthi washiya sinangaki. So impilo yaqala lapho ke emva kutheni ukuthi ke kushona umama. Kushona uma kwabakhona inkinga kwaphoqa ukuthi ke sihambe siyohlala kwagogo. So sakhuliswa ugogo nomkhulu siyifamily nje somndeni omningi. Kumnandi nje siphila kamnandi kakhulu nje ngeke siqamba amanga. Yonke into esasiyifuna sasiyithola kumnandi. So emva kwalokho ke mangabe sekuphume emva kwalokho sisiphila lapha kagogo uma eseshonile kwakhona imali zababa ephumayo. Maphuma lezi imali zababa kwaqala la kagogo ehlala khona kwasimama nje izinto zazinhle kwakhanda umuzi ugogo wafundisa izingane zakhe ethemba ukuthi nayo izingane zakhe zizosifundisa back ekhambeni kwesikhathi. So kuhamba isikhathi ke siphila kamnandi sangena esikoleni khona isikole sayiswa kuso nje sabantu. Sahluleka ukusattenda leso sikole saya one day. Then uhamba isikhathi mhlambe sahlaliswa unyaka sangena ecrash sasina 6 years esikoleni eScott Primary esikoleni samakhalathi. Safunda kamnandi sasuka lapho saya secondary school eScott Secondary. Akhona safunda kamnandi nje singane ephila kamnandi kumnandi yonke into sithola yonke into. Then kwathi 2010 ugogo washiya emhlabeni. Umkhulu wayeseshile vele ngo2007. Bese ugogo washona 2010. Kushona kwagogo 2012. Kushona kwagogo kwaqala nje kubheda izinto nje zabheda impela kakhulu ngesimo sokuthi ke ugogo washoniswa ukuthi ke imali thina sesi over 18. Imali zababa lezi beyileka iphumela kwese kumele zibuyele kuthina. Sathina 18 so ugogo samtshela ukuthi aka relax imali asidinga akaqhubeke ngendlela aqhubeka ngayo. Sathina 21 saphoqa isimo ukuthi imali ithi must ukuthi ibuye kuthina. Mayibuya kuthina imali gogo kushuthi ngabe wamele inhliziyo nje lapha esikhathini. Wavele nje akangavuka. Before engakavuki wasibiza ugogo esezohamba ukuthi ke sacela ukuthi nihlale phansi kufuna ukukhuluma nani sithi imali ingakunini.
sathi hayi thina gogo inkinga asinayo imali, asinayo inkinga. Sacela ukuthi imali since izongena emakhadini ethu but izobe control wena still thina imali sokunikeza yonke ayikho akukho ukushintshile. Wathi no cha sacela ukuthi nje into ekumele ukuthi niyenze njengoba imali sikunini. Sacela ukuthi ningaphinde ningaxoleli nje isisu sami sonke ingane zami zonke. Ningaxoleli neyodwa. Kulento esazokwenzeka empilweni. Bese nixolela usisi wenu lo sisi wethu sigadela izingane njengamanje because sinezingane ezizele. Shiya ingane ezincane kakhulu eKZN. So wathi nixolela usisi wenu ngayo yonke indlela laba bami isisi sami ningasixoleli. Ngenxa yokuthi ugogo ingane zakhe ufundise kahle ngendlela ngolayini. Zafunda ingane zangena ema-college zagqoka amajazi ukuthi gogo bezikamlethele ngisho isinkwa. Ngisho kuthiwa zifikile nemoto bezingalethi lutho. Then ke kwahamba isikhathi, makuhamba isikhathi ugogo esitshelile ngayizolo mhlawumbe kwaphela usuku ngakusasa ugogo washona wavuka ethula engasekho. Bese emva kwalokho ke iblame kwangathi iblame iza kuthina because imali thina sabe sesiyithola u-8,000 sasesiboshelwe yona. Kuyo yonke le mali vele imali zazilezi ngene inyanga nenyanga sithola u-4.5 sukela siyingane kodwa isamba ugogo akayisesavele sona kaso ku-8,000 lo 8,000 gogo samnikeza 4,000 sasala no 4,000 ke emva kwalokho gogo wathi seshonile ke leyo mali leyo bayicaza ke bonke izingane zakhe bathi ifa labo sathulela futhi. Hayi ke saqhubeka ke imali yababa lokho iphuma mayiphuma mina ngamatric iwele seliseThekwini ecollege ngaphuma kaMatric ngayofunda eNewcastle. Ugogo benezingane ezithanda ukuba ningane. So uma wathola isoko engathi linemadlanyana yabo so wakwazi ukuthi elekelele lapho ugogo kulezi ngane zakho ezinye zazingane zahlale lapha kwaBaba because uma benomuzi wakhe nesoka lakhe uBaba bayinesoka lakhe benomuzi. So kwathi kuphuma uBaba wathi mangabeshona bawudibhiza umuzi lapha kaBaba wonke konke nje bathatha konke bathatha ngisho amaflower everything kwayokhandwa kwagogo khaboma uma bambuyisela kubo. Kwathi mase kuvuthwe lezi imali lezi uma mhlambe waphela 2 months sekuvuthwa imali washona. Mayishona okay imali ke obvious kumele buyele kuma wakhe ugogo. UBaba wayesebenza eNestle bona baqala iNestle from Escort from scratch. Bayiqala from scratch kuhamba uBaba wayinduna khona. Bayinduna nje so and uBaba beyindoda ehlonishwayo endaweni ethandwayo uMtawunge baziwa ehlala emdwebo endwendwe. Baziwa nje ukuthi uBaba powerful onemali onenhliziyo enhle onani because abanye omamncane izingane zagogo ezinye bezihlala ekhaya. Ugogo esakhulisa lezi ezinye. Then mangabe sekuphelile ke ngoBaba noma bona labo bamncane abanye babe behlala ekhaya. Seyibona labo sebesijikele kodwa ke bafunda ke bonke bomamncane ayikho ingane lapha esiswini sagogo ebifunde esikoleni sami sasemakhaya. Zonke befunde eMandiyeni ifunde eMakhalathini. Which means sifunda ngayo le mali because gogo nomkhulu babe ngekho stable kwi-financial and stuff. So emva kwalokho ke bahamba baye ema-college cishe babathola eNSFAS asazi noma babekhona ngalezi zakhathi zakudala but sineshow yakho ukuthi lo la eGoodwood wafunda kwi-private school ye-nursing. Ebekhokha njalo nge-25 ugogo bethuma thina. Gogo besebenza erenke edayisa amaphini ethume thina ethi asiyofakela lo mamncane imali yesikole asimfakele imali yokudla simfakele into yokugqoka uzele lo muntu unengane encane usana lo sana belishiya nami. Ngiligada kwaphoqa kwanenkinga evelayo 2010 ugogo esaphila ngayiswa esiqiwini komunye umamncane lapho onesiqiwini ngahlala khona esiqiwini ngigada yona lengane umuntu waseGoodwood. Baka lokho mina ngazi wajika nje wazizonda esikhaleni esingazi ukuthi kwenzakaleni. So i-relationship yethu nje nogogo ugogo besiphatha kahle kakhulu. Ebengazi gogo ukuthi ezosheshe eshone eshiya izingane ezikanje. So emva kwalokho gogo mangabe seshonile ke umamncane wasitshela straight that day ugogo eshonile lo mamncane osebenza esiqiwini wasitshela ngqo wathi le nkukhu ebinifukamela isihambile so umbuso uphelile sanganaka. Imali still zaBaba ziyaphuma kancane kancane maphuma sihlele next door wasibiza umamncane ukuthi
wozani la samziba ukuhlala naye wayesasebenzele eKruger National Park esamanager khona sangamnaka waswathi sobona kulezi imali zeni zizophelela asikho samba thina sasithola akukho will eyafundwa yababa akho lutho nje iwill bayididanisa okay mhlawumbe sekudida izinto kodwa iwill bayididanisa ukuthi bedida ama-ID masisukumela indaba yewill ID iveza okunye death certificate iveza okunye so sisuke-ke lapho hayi ke qhubeka impilo omamncane laba ngithi ugogo seshonile sesiphethwe omamncane nomalume manje siphila kamnandi kona cha bayasithanda bebesithanda basikhulise kahle kodwa khona kusathana obubangena kwajikwa la kwabizwa inyanga ebaleni kuthiwa zizosiza thina inyanga ayikwazi uku-operate singekho kuthiwa ayikwazi inyanga ukuqhubeka amawele engekho masiphalaza kuvuswa thina kuqala amawele siphalaze besale bona benza into zabo lapha emva kwalokho ema-college okay ngawuphasa umatric ngahamba ngayi-Newcastle sengecollege eMajuba College ngiyofundela i-HR iwele eliseThekwini lenza i-business management kuhamba ukuthi sifuna ukuhlangana sagcina sesihlangane Lady Smith edrobheni elilodwa siyofunda ecollege eyodwa sathi nasifika kuleyo college le siyofunda kuyo kwavele nje kwaphithizela mhlambe sa-attend inyanga eyodwa emva kwalokho umamncane wabe sefikile lo mamncane wasesiqiwini wathi sobona kanjani washiyela nento esingasi-understand washiyela no sila kutikolosho cause emva kokuhamba kwakhe ephuma endlini yethu sasale saqinyeka nje saqinya emva kwalokho sagoloza esikoleni kwangavuma nje ukuthi sisikoleni at all sesiko N6 sobabili manje mhlambe kusele 3 months ukuthi sigqoka amajazi hayi emva kwalokho mayifikile mamncane wathi jiki wafika ngelinye usuku wavele wathatha zonke into zethu kwi-apartment yethu wathatha izinto wafaka emotweni yakho wathatha abangani bethu baye ekhaya so sabalandela kanjalo nathi kwakuphela kwempilo kanjalo ukuthi sifunde sangabe sisafunda sahlala-ke ekhaya-ke kwarafu kathiwa kuze inyanga ethile sasho ukuthi malume le nyanga ngifuna ukuyiletha le ekhaya endaweni kuthiwa igangeke abayifundeki baforced ukuthi silethe inkani basigcaba mina wangicaba uye lo mama wala eGududu sisilola eGududi mayisigcaba kwaphela impilo nje yaphela nje yabhidlika kwaphinde kwaletha enye inyanga ngokuthi umakoti wachistiwe le ngempama kwalethwa enye inyanga futhi kuthiwa okay angeke ngilisho igama yalethwa le nyanga waphephesa phephethiswe egubhini umndeni wonke uphelele kodwa kule kuthiwa kuphephetha amawele emva kokuphephetha kwethu hayi kwaphela nje saya ngokuwa sahlupha endaweni sagqekezela omakhelwane sayimesi nje omakhelwane abasiceli abasifisi because every Monday protection order seshaye bani senze bani in so into kanjalo-ke manje lo mamncane okuyena sine proof ngempela ukuthi sasimfakela imali wayifunda ngemali and wafunda kwi-private school manje masimcela ukuthi sacela usisize at least uyise oyedwa esikoleni ukuzinto ezolunga hayi cha akathandi akafuni uyasitshela wasithimisa endololwaneni wathi impilo yenu iyovuleka mhlazane kuvuma mina and ushintsha iy'monto phambi kwethu so yabo inkinga nje inkulu phela kunzima kuyenyukela because ngabe siyamiyeka kubantu mhlawumbe bafundiswa yedwa noma kubantu akazivalelileke kubantu akuvalekile akukho la singafesile khona akukho lapho singafakile khona siyafaka siyafesa siya-emaila akulungi lutho qobo nala ngisebenza khona I'm not even sure ukuthi ngizohola noma ngeke ngihole and iwele ulamcela ukuthi sacela ungise mhlambe kumama mhlambe uzongiklina lo because iwele lona lafika kuqala la eCape Town lifikiswa uye ngoba sasehlupha kakhulu sesiyimesi simxosha nasemzini wakhe lapha amaphoyisa asi-approve ukuthi umuzo wethu wavele bathatha i-decision ukuthi asiswe ku-rehab wavuma kuwele kuya ku-rehab ngabaleka mina ngabona eyami indlela ngiswa ngasemjolweni so iwele mase liphuma e-rehab kathiwa lize Cape Town because uma lizobuyela e-KZN lizobuya kimi sibe busy sifunele omuzi so bazomcashisa la eCape Town akangasebenza isikhathi esithi wathi sewutholile umsebenzi la esebenza khona eCheckers wayezama leyo mali encane wangifakela imali ngoba le ngase ngidestroye kakhulu ukuthi angibuye ngize ngapha eCape Town mangibuya ngize ngapha eCape Town yena usethengele ithikithi lokuthi akajike iphindele eKZN ukuthi eyokwenzana eKZN engenamsebenzi engenamali enengane le siqhubeke nokuyohlupha so angifanele ithikithi sezala saphanta kwaqhubeka wasebenza uwele mina ngingasebenzi for almost 8 months engondluwele kuhamba kahamba kwathola mina umsebenzi wamphelela uwele umsebenzi
So manje mangabe sicela ukuthi mhlambe nisibhalanse ziyabiza izinto eCape Town, iyabiza irent, iyabiza i-transport, kuyabiza ukudla. Masimcela mhlambe u-R100 noma u-R50 ucela usizana wasitshela ukuthi angifuni, why ningabuyela e-KZN? Sabe sizokwenzani e-KZN? Wesiphathi sishiya ingane, mina ngashiya ingane ina 2 years. Eyami yentombazane ngashiya umfana ena 9 years. So isifiso sethu nje ukubuyela ekhaya bese iqaqele, sacela ukuthi nje bevule benze ngoba kwaze kwathutha ngisho umsebenzi. Inkomo embili khona umalume washona wayefuna ukukhuluma iqiniso ngento eyenzeka la emndenini. Umalume wajika nje washona nje sithubeni singazi ukuthi ushoniswe yini. Mayiseshonile umalume wabheda sathi samzilela kwathiwa nimzilelelana umalume. Kanti umalume asazi noma ukwenzakalani ngaye. Manje nje inkinga iningi kakhulu, so lo mamncane lo asazi noma usidinga sishonile noma kunjani, kodwa nje sicela ukuthi sinikeze leyo mandla ukuthi sikwazi ukubuyela ekhaya ngoba lo malume wethu esegezwa sathi thina umsebenzi sizovuma kuleli ekhaya ngoba sabakhipha ngisho ekhaya elikhulu. Sasala sobabili ekhaya elikhulu neyola saxosha ngisho izingane zethu. Sathi kwangane zethu ahambe sasala umusa operate sadinyelwa yinyosi. Sashawa yinyosi basithumelela ngamaphara, umfana esatshela ukuthi kukhona umfana ozoza la othengiwe wasanganaka. Nangempela wafika umfana. Sakwasho ukuthi ke isonto ke impela ke singayidedeli, sasiya kaShembe, sasibuya kaShembe lapho. Umfana wafika nje sesiyazi vele ukuthi uthunyiwe, samphakela ukudla. Safaka leli chibi laShembe, umfana wavela wazoguqela phansi kuthina. Waguqa nje wavela wathi ngiyaxolisa bo my sister. Then umphakathi wabona omakhelwane sehleli nabo ukuthi hayi lo mfana ilokuthuzo zothunyiwe. Umfana wavela waphuma wabaleka. Safonela la eGududu ukuthi bahleka bathi umfana anenzanga lutho awuniputshukile nje kanjalo. Sathi yebo. Bahleka kubona nje kuyijoke ukuthi okay seniziphunyuke entweni eziningi kanjani. So emva kwalokho umfana esehambile-ke sabothi silandelwa abantu, sashayana, siyagwazana nje ibhodlela. Yonke into nje siyenzayo si-rough. Angiphathi-ke khona la eCape Town into esiyenza la eCape Town. Cape Town kuyasabeka kodwa thina abantu ibona abasaba thina uba yithini esi-rough edlula abantu. Mangibika ngisho ama-voice note ukuthi nakho siyalwa, nakho senza ukuthi bavele behleke ukuthi akekho nosefile phakathi kwenu. Manje nje hayi cha kuyinkinga impela kakhulu. Manje umamncane-ke naye ngapha esayidini shintsha imoto, uhamba ngo-BM, uwenza njengamanje uthenga enye iMercedes entsha, uhamba ko-Mauritius, ugijima uhamba ngemkhumbi yena. Mangimcela ngiyambona ukuthi usho semkhumbini, sacela ngipha R100 nje ukuthi ngigibele, ngibuyele elokishini. Wathi nginayo imali ukuthi ngeke ngikwazi ukukunika. Kanti ngalolo suku sekuzophela umsebenzi straight. Makuphela umsebenzi ngamsendela ama-voice note ngamtshela konke ukuthi uzokuyisa ku-podcast kanje ayikho into esesizoyenza because uwele uhleli lapha endlini asinakudla asinani sisenkingeni sicela usize. Yini lesakwenza yona engake yenza ukuthi uzungafuni ukusisiza empilweni. So ngathi cela ukuthi size la uzongitshela ukuthi yini into esayenza kuwe, sacela usisize noma sacela usise esikoleni noma sacela usibuyisele imali yethu njengoba sikunaki ngoba uyasikweleta. Wafunda ngemali yethu wena from primary to high school eMandiyeni, isingisi usazi 3 imali kababa. Kuyi-private hospital ujova abantu nje 3 imali yaba kubantu imali baba ingaphilwa naba usilone nesi. Baqede bona basiganga bathatha amandla ethu, thina amandla ethathathiwe. Njengokuthi sprain washiwa ayikho into esikhumbula. Kuhluleke na ukusebenzisa ifoni kodwa uyazazi ukuthi uyakwazi ukuyisebenzisa. Kuhluleke nje sidomekile, sivele sadomeka nje yonke into. Konke kublank umsebenzi ngisho eShoprite sesifuna ngisho lo wasemgaqweni skill nakhona siqashwe. Bathini mhlazane kwavuma thina siyonivulela. Ngoba ngikuze kuthutha umsebenzi inkomo embili sekuhlatshiwe sekuprepariwe yonke into zafika inkomo besebukhandi utshwala bagcwele omama bendawo. Sathi thina esikufuna ukuze lo msebenzi uzohamba kahle in peace. Sisacela ukuthi nisihlabele imbuzi emhlophe yokuthi sekuchitheke kakhulu igazi kuleli bala. Singazi kwenze njani. Babaleka nembuzi kakhulukazi omamkhulu bathi imbuzi ngene inuke. Sathina sakhuliswa umkhulu nogogo ngamasiko ukuthi into yonke ikhulunywe emsamo kuyahlonipha but bona bafuna ukemsamo. Because nogogo wathi seshonile wabhodloka ithuna la gogo ngendlela esingayiboni
la nomgodi ithuna sathi sabatshela bayabaleka sabatshela ukuthi ibhokisi sesilibona ngamehlo saya enduneni saya emaphoyiseni samemezela emphakathini beza bazoligqiba abantu besifazane bavele bajijela inhlabathi nje baligqiba baphuma bahamba nje like that. Manje sabuza ukuthi kwenzakalani ngogogo ngoba nithi ugogo wabulawa yithi. Gogo sasingambulalelani and ukuthi kwabula ugogo kwazi kwangena nendaba yamzala cause ubhuti kamkhulu naye bakholelwa ukuthi ke umkhulu wabulawa ubhuti wakhe, so bathatha umshana wakhe ingane kaloyo bhuti lo mkhulu ukuthi bayibhanqa newele ukuthi ke begwazane. Lo mfana wavele wasuka nje ehleli wathi hey wena Njabule uyanginyanyisa wamgwaza kubhizi umama lapha erondweni. Ngamuzi wenzani erondweni kukhisimusi sasingaphuze ngisho ukuphuza wamgwaza wamdabula umzimba wonke. Wathi mayeboshwa umfana ngathi mina ungamkhiphi into ile ekhaya sakhiphela thina erondweni izinto abasibekela zona cause sakhula nomkhulu nogogo. Mangibheka mina lapha eMamsamba amasonto oSam Jones masibuka nesonto sichela hayibo yini lezi inkuni la umkhulu phela thina sakhula nomkhulu masibheka inkuni hayi into ngikudilize mina kudilize konke imithi like imithi yabo bebesifaka yona sikhipheli yonke eminingi besikhipha imali yethu abayibopha ewu3 cause bawu3 thina yimina yiwele usisi wami ophakathi nendawo cause kubaba siba 5 amawela u2 amadala kube usisi wami kube yimi ngithini sokugcina. So imali zethu zabosha lapha erondweni sathola sabatshela sathi soniveza ku TV esontweni wagijima lo mamncane wasesiqiwini wathi lento idinga ukukhulunywa ningaze nize niye ku TV. Yazitshwa kanjalo indaba sarafu ke endaweni sarafu sagqekeza sadayisa nje yonke into eyisekhaya ngithi babe ngasondla sadayisa amabhodo ingubo nani and uzubona bese right amaphoyisa bengasibopha futhi bese ngakufihla ukuthi kudayisaphi cause owethu angithi angisafuna ukusibhekelela and okubhlungu kakhulu basivalile thina sifuna nje ukuthi sicela ukuthi besivulele cha besinikele embuzi kumele ukuthi izivulele into zethu uma mncane uma ukuthi kumele sifundise sicela ukuthi efundise noma oyedwa ke ukuthi siqedele ama causes zethu noma singenise khona kanesi ngithe singaxosha ngisho amaphepha emgaqweni bindlela desperate ngakhona. Manje asazi ukuthi inkinga ikuphi naye nathi mawukuthi uthwele ngathi esitshele because uhamba ama swimming pool uhamba ama gym uhamba oMauritius ushintsha ama BM no Mercedes kodwa kanawo 100 rand ukuthi asibheke khona phela isithwale esithi ungabaniki ngisho isento abaniki isenti kuyaphela ngawo. Manje asazi ke noma kulowo mqondo kodwa ngikwazi unxa wakhe asikaze mina naye isixabane iwele ezemthumela ukuthi ligwaze ingoba iwele la overspend lalenze ibirthday yengane yalo lo wasefika wathi awawekha ama hot dogs nani wothi ngini-edela utshwala nama hot dogs ukuthi kudla abantu kube grand. Iwele lahamba nomngane wakhe ba overspenda mhlawumbe imali yeqa ngo1.5 wathi lo 1.5 wami uzofela ngiyawufuna ngamphelezela uwele siya kuyimamncane geza ukuthi ngiyomxolisisa ukuthi siyaxolisa wathi usu late baphuma bonke omamncane kwaphuma ngeRanger yamamncane iRanger yaphuma yayesangomeni ukuthi iyosisebenza kathiwa seni late for ukuxolisa i-decision sesiyithathile sitshelwa lo malume useshakamerini wathi sizomthathela i-harsh decision asanganaka thina abantu asazi ukuthi sobulawa basithumela ngezulu kaningi lisigeje iwele laze lalinqaka izulu kokunye walamshala ezandleni izulu walinqa ngisho baba benduna endaweni masilwa kuphuma ngisho baba benduna kugcwala estradini kube ngathi kulwa amaphara noma kushawa iphara kanti silwa nje sobabili. So manje kuyinkinga sicela ukuthi besikhulule hayi kabi sinengane ezincane kakhulu kabi esifuna ukubuyela kuzona eKZN and akukho lula ukubuyela eKZN singenasente. So bona basivulela indlela zethu sikwazi ukuthola umsebenzi siqhubeke nempilo siphume kubona but sizophuma kanjani kubona besivalelile because sifesile akuvuleki. Hayi besingakazi ukuthi imali kwakumalini nababe khona kodwa nje umndeni before mawuhlu eshone umndeni ohlala eWokeni zonke nje bonke nje wonke nje lezi ngane zo10 umndeni wonke ohlala eWokeni immediately nje kushona uma kwavusa nje big house omkhulu kabi dumile nje ngasekhaya ukuthi nje umuzi omele kahle ibig house kwaba yokuqala ekhaya ngenxa lezi imali
kwashintsha isimo, iy'ngane zaya e-college, zaya eMdli, zaya ey'koleni zamaNdiya. Nje kwawumuzi nje ophapheme nje o-right onayo yonke into, iy'nkomo, imbuzi, kwaphilwa nje kwamnandi. Nathi safundiswa kahle, sayibona futhi imali lipopa nje liphuma. But i-will yayingeke i-will iphume siyiy'ngane ey'ncane. But i-will mina nginethemba lokuthi isakhona. Cause badidisa ama-ID. Kunini le will siyifune cause iy'ngane zakhe ey'ndala aziyazi i-will, amawele amadala baba. Nathi asiyazi lo muntu basusa inkampani phansi akwazi ngabe i-will akanayo. Then why into eyenziwe? Cause nesibongo bona mangabe sesihlanya kakhulu bathi isibongo kumele sibize isibongo sama cause uma akashadanga umshado omhlophe. Lokho umsebenzi wabo ukuthi bekwenza kusiwona umsebenzi wethu cause thina sasiyingane, thina sazi ukuthi saba kaMtawunge, kanti lo Mtawunge washeshiselwa amafa. Kahle kumele asibize umnculwane, uMtawunge sahamba sawushintshiswa masisha itifiketi ukuthi zibize uMtawunge ukuze amafa ezowela ngapha. Mangabe sekuphela amafa sekuthule sebethi asibuyeleni esibongweni sakaMnculwane singale sibiza uMtawunge ingakho into zethu obhede. Sithi konke lokho sikwenza kanyani because nini kumele ngabe niyakwenza nani ikhona enazi. Hayi umkhulu washeshe washonela nje ngo-2007 ingakabi busy kakhulu. Ukufunda ke la labe thina besifunda khona thina besifunda ngo-NSFAS. Sifunda ngo-NSFAS kodwa every month besuthola u4.5. Njalo ngenyanga besithola u4.5 ovela ka Alexandra Forbes yini education fund. So bekusaphuma nje education fund kanjalo iwili ayikazi iziculo and stuff kodwa senandaba ke newill mawuthi seyadleka esesikufuna sesifuna impilo yethu back ukuthi sacela behlabela imbuzi emhlophe okuye ukuthi silwe sigwazane sibuka abantu nokuthi singasebenzi thina sidume kakhulu eKZN bayasazi kusami siyaziwa nje siyaziwa saboshwa sasaboshwa nengane yethu ena 2 years yona lengane yethu ngishile saboshwa nayo sifuna umuzi kulo la eGudude was ngokhe kwangathi indaba iyaphola kanti uzisiletha la eCape Town sibalekisa mu kanti usondeza kuyena so siyamcela ukuthi eze la uyabamba uyayeka kunalokho ushintsha imoto incame drive isobhenteni bakhe sazi futhi ushade asazi noma wakaMnculwane noma wakaKhuzwayo noma wakaMbatha because useshade kabili lo muntu bekuphuma incwadi njalo eNeslay eshoyo ukuthi ubani uthola imali engaka ubani lezi imali besithola zoba u3 siswethu omdala kube yimiwele incwadi beyiphuma every month ukuthi sithole imalini bese ugogo ngithi bephila njalo le mali uyena besithuma ukuthi soyideposit njalo eNetbank sofakela ungayithumbi wakhe umfana lo seShaka Marine sifakele ingane yakhe le lapha eprivate school yeNursing thina imali besiyikhipha soyifaka ngesandla sifakele laba baseThekwini because thina behlala eSikhothi besibafakela bona imali so ukushona kwagogo akubanga nakhadi imali nje uyangena ekhadini lakho unjabulo uyangena ekhadini lami nami nosisi wami uyangena ekhadini lakhe kodwa kuyo yonke le process beze bekhula nje bangaka bakhuliswe ile mali kaMtawunge because ugogo wayengeke ethi edayisa amaphinifa kuphela inyanga iphinifa lingathengiwe umkhulu wayehola 150 eJaldini wayengafundisa kanjani izingane zo10 zima college manje sihamba ngo-range zishintsha imoto zazifunde ezingane because NSFAS ngicathi ngalisa sikhathi wawungekho noma kuthiwa ke lo abafunda kakhulu ke basesiqiwini nalo seShaka Marine nomunye baningi nje bafundile abantu bakuloya muzi ngisho kuthiwa bafunda nange sine proof yakhe lo ufunde kuyi-private ayukhiphe NSFAS sinesholo ukuthi wafunda ngemali yethu uye futhi osigambela uyena futhi osilethela eCape Town ngoba thina ngabe sihluphekele eKZN siqhubeka nokuhlupheka ukuthi eKZN wathi la eCape Town asisofa ngoba uyazi ukuthi eCape Town akuphasha sizofa fast sobona bakakholwa ukuthi sisaphila namanje abakholwa ukuthi sisaphila so thina sifuna ukuya emuva siphila sinemali futhi sisebenza kahle because sifundile bileke ingena kugogo because ugogo bene account yethu since thina besiyingane ugogo njalo nje nge25 besazi ukuthi ugqemile unemali sifike lapha erenke esithengele konke amafoni ocathulo obhayisikili thina sikhule kahle wabona nje ugogo angimblame ugogo wayazi ukuthi ukhulisa izingane wayengazi ukuthi ukhulisa izilwane ukushona kwagogo ugogo washonisa ukuthi imali kuthiwa ngeke isangena kule account yaseNetbank isizongena kumuntu nomuntu
mina bese ngiyitholela imali yami, etholela imali yakhe, nosisi wami etholela imali yakhe. Imali eyisayisamba nje eyasala esasesibekelwe yona kulezi imali ezaphuma u-8,000 waphumela iwelo 8,000 no 8,000 waphumela mina. Emva kalokho sathola u-11,000 emva kwangicathi kwaba i-period ya 3 months singayitholi le mali sane yabo besayiprocess ukuthi sisukile kule account eyodwa sekumele beyidivide. So from lapho mhlawumbe sathola sithole 11,000 sagcina lapho ke nje izamba. Kwase kwaphuma mhlawumbe u2 years since usafunda imali izophuma. Mawungasafunda imali yavaleka. So asazi ke noma mhlambe iwill baculelana bodwa nayo noma mhlambe isakhona. Mangithi ngifuna ukungena ko SARS because ugogo washona ethi usafuna ukuya ka SARS eyobheka ama funds ama returns bani ababa. Washona nje kuleso sidididi. So mina mangizama ukuyofuna lama returns kababa because iminingi kakhulu iminyaka esebenza le from 1990 esebenza lapha eNesel. So ngaba khona ama returns akhona mangiyobheka i-ID iveza okunye, i-death certificate iveza okunye. Mangifuna i-ID le original abafuni nayo. Esike sazama kakhulu impela ukungena eNesel. Hayi for sure nabo bazongibona bayangazi ngihlezi sifika lapha eNesel usicela access yokungena eNesel akungene kalula kule company. Kuthiwa kumele ubhuke, kumele uthole bani, kumele uthole bani. Nje kuyiprocess ukungena kule building akukho lula ukuthi ungene ngaphansi. Kuthiwa lethani noma i-proof yento yababuwena esizomtracer ngayo. So masileza mhlawumbe i-proof silethe i-death certificate ikhomba umntawungi. Kodwa ubaba ngaphakathi wayibhalise ngoDubazana into ezikanjalo. uDubazana ikhabo ma wakhe, ikhabo ma. So la kunanama ID amabili asebenzayo kababa. Because it's like kwenziwe i-fraud ukuthi imali zibuye ukuthi ngokuthi sisheshe sibizele sasibonga ngathi nobaba nayo unenkinga zakhe ngale zebongo zakhe akazazi noma bebize sababo wakhe noma esama wakhe. So nathi ngalama ngabe sifuna i-ID le mesha ne-death certificate yabheda. Akwenzeki sasinayo access yokungena ko high court kanjalo. Sike sazama high court kathi i-ID ayiclick ne-death certificate. Esike sazama na ukufuna wona malo mhlambi lo engazizama nje ukusiza isikenelele la ayikwasho ukuthi kuyabheda. And once waqala wathi uyasukuma le ndaba uyihambela phezulu uvela ukhathale nje isikhaleni ungazi ukuthi sekwenze njani. And mina ngisebenza eceleni kwe-high court uSARS ngimbuka kanje i-Home Affairs naye lapha ngibuya khona ko-Home Affairs ngibuya ko-SARS kuthiwa i-ID kumele ngijike ngiyoyenza KZN la kavela khona kuma-computer. So inkinga yathi impela ayithanda ukuba kakhulu ngoba hayi sebesigijimele kakhulu. Inkinga bafunda ngemali yethu ukunoma besibonge bavele basibulala and basibulele bukhoma ngoba bayasitshela futhi nathi sabatshela and nomphakathi uyazi. Manje inkinga sesisaba kakhulu because sila eCape Town bayazi ukuthi angeke bevele be-afford ukujika nje bephindele KZN kalula kanjalo akwazi. So thina sesifuna ke indlela ukuthi sibuyele KZN mhlambe ongasisiza mhlambe kuqhamuka inyanga engasotha out yonke lento noma wazi umama mthandazo ongasisiza noma ummeli ongayingenelela yonke lento noma nje sifuna usizo kahle sisenkingeni enkulu. Because manje aninyakazeki uzonyakaza kanjani enhlizweni yakho unanalokho ukuthi watshelwa wena ukuthi izinto ziyolunga mhlazane kwavuma inhliziyo kaba. Hayi phela abazali kuthiwa babengabhedi. Inkinga sibazi qobo-ke nje qobo ubaba noma ayasibazi sasisebancane kakhulu kodwa mawuzwa ngomlando wabo hayi ubaba kuthiwa impela kwakungaphashwa ngoba ayengabuthinti kwatshwala nani. Oh baba userious for sure ngingasigijima ngeemonto enzima kabi. Ngabe sikude and ukhona umndeni wakababa ubaba omncane ngafikela khona eNewcastle beyiprincipal. So ngenxa yokuthi ke ngisukele vele sengiyi-corrupt nginenkinga sengumuntu yabona nje usebhizi nempilo. So angangakwazi ukuthi ngile ngihlala nobaba omncane lapha ngamcross ubaba omncane ngafuna ukuyohlalela ngedwa and ba-street ngale khabo baba. Ngikhabo baba bakholela ukuthi siyayazi yonke lento yamafa baba. So that's why bengasuhoyi bengayingeni nje indaba yethu ukuthi zilungiseleni indaba zeni. Cha naye side la khabo baba hayi abayingeni impela kakhulu nje abangene bathi ziboneleni. Laba bakhabo ma bathi ibhokisi basitshela futhi ukuthi basikhavile bonke. Kinga bonke basikhavile kodwa basondla.
kunjuma mncane angazi ngisacela nje ngitshela inkinga yakhe nami ukuthi yini nokuthi sacela ukuthi esisize sesiyamcela siyamncenga whatever ke mina ngayenza kuye hayi ngiyaxolisa kakhulu kodwa sacela ukuthi esihoye sacela esinake sacela esivulela impilo yethu kusiqaqele sacela enze uplan ukuthi ebone ukuthi wenza kanjani lo muntu uhola njalo ngoLesine imali ethe imali sacela ukuthi mhlambe kulo wafe imali uqedele iHR nje akubizi kakhulu isifundo sisodwa 500 ifundo zo4 which means 2000 mhlambe ke ezizamele neapartment because la hlala khona sicushisiwe asinawo nendlu okuhlala la hlala khona nginxa ukuthi sekuvele kwaphela umsebenzi iwe lebelivele lingasebenzi le ngisebenza kuya I'm not sure ukuthi ngizohola noma ngeke ngihole so esicela kuyisacela esinake njengoba naye yanakeka ngemali kaBaba sicela ukuthi sinake it's either wasirentela noma usibuyisele esikoleni ebone nje ukuthi wenza njani isiqaqele futhi sicela ukuthi eqaqe lokho akakufasile makuthi fasa inhliziyo akayiqaqe else sayifuna idrama ukuthi sileso mmemeza njengalezi zinto bezizenza isikhothi and singakwazi ukusukela sommemeza lapha la kahlala khona apartment sisuke lapho sommemeza isibhedlela that why sithatha i-decision lokuthi sifune mhlamba abantu ke abasezingeni elikhulu bamakhamera ukuthi besisize sibuke ekhamera singazi sidale inxushunxushi lapha esibhedlela ngoba singayidala usingayidala kukho singazi kuvimba siyamazi usebenzaphi siyalazi iwodi siyamazi uhlalaphi nokuthi ke mhlambe mawukuthi ke ufuna ukuzophendula akazophendula ukuthi yini lengake samenza yona ebafunda ngemali yethu from scratch mawukuthi siqamba amanga ezobuya la podcast ezosho ukuthi banamanga mina ngafunda kanje inkinga la kakhona ngamandla ethu bantu thina sasingaphili ngaba kekho la kakhona manje uhambela phezulu la kakhulu umzukulu wakho hamba ama swimming school thina ezethi ingana sazi noma lala adlile noma lala singadlile esesikufuna ukuphindele KZN ukuphela nje sesifuna ukubuyela eKapa sibuyelwe impilo yethu esiqaqe lokho akasifaka kona nalenyanga kafika nayo yena yokugcina ngoba uyena wafika nenyanga mina uyena wangicaba konke la uyo wangicaba lo mamncane emvelo kwalokho impilo yafa wamphephetisa uwele esigubhini waphephetha uwele bakwalokho kwaphela kanjalo kwaphela ukuthi sifundile kwaphela ukuthi sinani kathiwa badakwe labantu abaphuze mina nje ngibuya ngiza la eCape Town ngifike erank sengiwuhlanya ngimemeza wonke umuntu erank nami ngingasazazi and bake basidukisa basiyisa eThekwini la kuhlala khona amaphara umfana singamazi kwavele kwami iQuantum yasithatha yathi hayi ngiyanazi lina nabakhabo washo igama lakhe yena losisela eGudude wasithatha wathi ningiphelezele ngeThekwini kusuka esikhothi eThekwini 2 hours kanti bayosilahla erank emaphareni umfana wafika wadile kwasikhiphela isibhamu wathi dilikani lawe efebe angami nanisadilika ke thina rank hlanhla leyo sabuya wamangala wonke umndeni ukuthi nibuye kanjani savele sajika sayo hike kwasho ukuthi iwele belifunda khona eThekwini liyalazi iTheku sahamba sahike sabuye ekhaya bamangala bonke ukuthi nibuye kanjani nisaphila kanjani so nje kuningi phela ngalo mama lo ayikuningi. This is Uncut Stories.